No spiritual marriage. I say no prayer order. No, and I'm me basa kanya kurana me. I'm not a saying and I'm that song for. So I'm say I'm no coco. Because me happy with this. Spiritual marriage in tinka pese wo kun ho. Me papa. Mame enkun ho wate. Okay, fita me kura de How won? Me sorry I met wade am why why? Gina so mame. Me so da ya na ese me sehwe. Ana se me SOMPA bo. Kan akoma to yam. Bibia bejai, why? My phone number na mefro, why? Okay. Me say dwene ho mpre no wate. Hello. 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 Raju said the mama me team boy in one mama me ka say obu spiritual marriage daddy. The year na me from daddy. I'm just a young guy daddy me be fucking. Spiritual marriage. Daddy and I say person me real school last year ya daddy Virginia chuba for bia me bacho umfie ne yesen. Daddy bacho umfie ne yesen. Bacho me wo da kuni me nyɛ o kasa free him bacho. Bacho me kasa abo wa kan to bo. Akuma se bo ho ha ya. Bacho nyame adom ochina be hwehwe me wadwuma mu ai. Thank you daddy. Oba reception so hwe IBJ. Anasa me the production line beto so. But fa ye audio breme. Na spiritual marriage there. Enya there was a tete mo. Me blue amam yeli Mate. That's daddy. Hana see the table like a see but you should scam the better. Don't worry. SOMPA fear hano. Ade enkrofo de akina no ahana anu yi no wo. Me count a million mine really the kind of class. You to make a true and it's me boss you. Mamin kasikidi benchro. Kan waka ton from mu kwa. Atu me catch it straight. And now wo ne makasai. Kan wo kato and from mu kwa no. 2 minute game. Nyamen ka ho pa. Spiritual marriage ndi obi pese wo kuno. Mamen fa 2 callers nka ho na doctor setedu atenase. Doc yanti me ne obi ani nkomo a wo kokunu ho. One we have fun say agudie but some of us we've been there before. Aha. Ye mo no se ye ne mo kasa situation bi o ha ya na yakobi mu pen. Ejimi nimde ewu komu no. Ejimi wa hweme nkomo a enkomo a ewo kokuom. Enkomo no bi okra wo sofo akogina so dem a say preaching no on preach you. Eno na me di hu nkonko I've been there before. Hello. Hello. Yes sir. Good morning. Good morning sir. Udini baby a okasa free. Me kasa free baby ani. Mpatwane. Mami ncheo, obebo odin ana mo odin. Me wa bonche. Ma se ni nyina ne se. Aha. Me wa fase. Ana abranti bi wo kumate. Ana oye ne se ni tabi wa bruche na e bo na ama. On ni nya na wa bruche ne ba. Na wat mo on shot banya kwenu to abruche hobi. It will have any the man or so training, but best passport the papers coming in. Ama can I Yakobe handle something
Abraham Sanaje, I will be Ghana or Seneca, the Brennan said, we and I show or the years I remember with my or a one was anywhere Brennan said, but the year air or never went to at your Cobasso in the money in a day and I know said it is on the 16th of this month in and no 16th year no Wednesday. Only Kumafi na ordinary past that the Monday electric na what a for abruchio. It is often na on none of the runners on Senobia or that I get chair and then the tobacco could be child or might be an and I will pass it up by the baby on all who's while the damn or being. I put a pin where I thought that the after as a piece of at the branch, I said more parts in the book, more percentage or that part. We are near Pentecost. Now, the office, not that before, and we should not know if to cover was a gala. While I'm saying, oh, and to really a good yet, or no, why it is cowing. I said about that in the stadium, or the Boko crew, and maybe I'm any. No, wasn't so young. It may mean about and I'm the baron. You are the old person. I think to me, it's all the crew. And our boy, and I'm castle, and be a Mr. Your family, yeah, yes, some your family. Now, all those make cat. Oh, we're free at home, so my main family last call. Hello? Hello? Okay. Hello? Hello? Yeah, good morning. Good morning, Medofo. Would you baby our casa free? That's Mariam. That's a pizza. Okay, free, hey? Okay, Mariam, I'm in Tiwa no pay. But sure, Mrs. Specific made dinner, Hamia, meaning a million above. Okay, Monfa production line into so. But the number be to so. Your audio breme. And answer from me. Minister, spiritual marriage, hame. We, I know you need very simple. Why? Why? Okay. Number on the what screen is on 054 11 26626 054 11 26626. And your spiritual marriage you won't go on a day. That's why idea a hankro for pa. So spiritual marriage how your audio breme WhatsApp. And I said that's why no cry last week doc tire modro. Omanti. What a frame. 054 11 26626. And I say your audio breme. Was a minister me how ni. But on how to say. Right. Right. Now, Doctor, now what say a idea ukwa yana? Me were a yimunu. Me and Sakura vet me fancy me na meko. Okay. Ba kon ye so fu panyini. Aye Asante Central Ghana Conference. Right. Ye so fu panyini ba kon afrimu. Ti omo ye na ye e state boys ya ba ntona. Right. Right. If you so ameko me ma me ba kon so asemo. Doctor na nkomodi ofia ha. Pa na me be ba so no. Etoda nyame me huna man. On say nkofo ubi anka ekwa wo mu anka spiritual marriage ko mbeka sa me fun course ne ba na eba spiritual marriage course ne ba na eba pancho ye program ti wo dem send audio me wi a me so nyame be fa so aso mo ha na mama wo kan se bi eno na ye wo senka sorry no bi e ma omani ekọ ho eboa omo asafo ma omo wo sa problem ebi mu so ya na sorry ni bi agency o se emfiri nyame
Also, I would be free. I'm so I wouldn't me any what's up. Missy, I saw a home common. December moves next month. Ye be dear, sorry, home common. And here, I saw for them in Bayaka. And I saw for no so I'm for no one. Because you were near maybe a while. I was a sorry no nay. But ye kwa sorry near J collection near ye. I sorry bimo. Ye won saf bimo. Omu di juma pa. Ese ye won saf bi kura kwa Yesu ma ye no kura mpo no. Ye nka ho asem bi. The nipa no hura man nti Yesu se na o ka no kura na. O how no wo wom nti ne e ma wontimi nwene Yesu ma ye no ho. Me wo asem bi ebusa ma hwefo no matiefo se. Obi o ha no kwa sore. Ene wajai. Otifie. Edi entia. Obi emma sore. Sofo ne na yaka. But unim se wo bo nipa na ka sika krode fo totora ba sore no oni. Enso sofo ne na yaka. Doc ensem wo na nya sore ho asem ne yeka. Doc yeni nkomo. Yo, ya ahwefo ne atiefo nyina. Ene adisuan wo ho no kese pa. Wow. Ye momram. Ye beka mushroom emre. My favorite. Emre hu asem. Also me meat o. Okay. Me nre enama me we enam ensum nam ko na me we. Aquatic animals nko a. Enti na time be wani me ye fresh no. That's right. Enti ebi mu hu adwin se jama fe na me wo be 20s. Pam chow 30s no kra no emfinfin ho no matra. On say meat asem no yanka meat die. But meat emo a omo meat no. Yeah. Say kraman jata no sa no. Omo nyina no omo body no ego. But say aponchin nantwe no a ewura nkwa no omo we no. Yeah. Omo nyina na omo skin no mu yedin. That's right. Nti meat die otare a ogo entem. Me nwe akokɔ nam odwan nam aponchin enam bia anom kan moja nam enam bia nyensuom nam bia na menwi bi da enwa kra menwi ye de wo me nti me nim the taste of it se etomen nkwan mu metena ho a betu ahwa mate anase mistakenly bi to manum a de ba me honam besi aye me no nti me se menta anyare sa but se me nyamre ene mre no ma me pan makura na wutwi makogu ho de a ene nese wakume ti chinchinka ne za ne manane ya manfo a confirm ne ya mo nyina no menyu bi da doc yeni mre no ho komo on say emre ebi fan say ase yenam ebi so fan say ase atoso de okay na yo ade bi a e produce emre ne fungi na say fungi no ye meka no say me fa no say ade bi afunu okay on say otopa no eto ba bi a eho nwunu a ensi be nansa de kono na ehura yeah enti saa ade na ema ne hura no saa na asase no say ensuo toguso na bibi wa asase no na say ehura efunu no na e produce emre no e de eba abonten eno na na yi so say fungus okay enti saa na etie wow. Na emre no kane fo titifo no pa me fa ne say Nyankopon bo Adam no e de bepim ensuyiri no ensuyiri no omo nwenam se de na wo ka no na emre pa na omudi e ka atosode ne fruit ho na saa tam so na ensuyo ento na emu na asase no kusukuku aise bosuo ana na egu nti bosuo no gu efo asase no a na asase no e produce emre nti saa tam na emre no eba pi eno na eye efri Adam bepim no wa mo epenso na ye wo mo enam ana wo mo ewie but said ye enam unya ahoni nuro efri mu no saa na emre nsuso etimi eye na emre no a ye ka ho asem yi nsuso no edoso yi ope eniema edoso pa nyame abode mu se wo fa atosidie mu eye emre mu emoa mu a se uyi
enema edoso ntatia group efiri hɔ a emre ene edoso emre egu ahodo makoma 14,000 emre eye ahodo makoma 14,000 nemu 3% ana yeni enti yebeka no say 97% there yedi enti emre 14,000 different 14,000 ana ewo ewiase na emu 3% na yeni a me fan say 14,000 doc me pa to boase wosi mre baby a nkomo ya di san sisuma mbiem na emre egu ahodo makoma 14,000 ye wrade on say ye wo nkankom ye wo chichiri doc enkankom asam na wakan ye wo manson to akrom jai say wo tun kankom pa rawura ho ofuro ho na enya sam ketwa ye wo abedie ye wo we chese ye wo sase enkasa abedio kase domo na domo na nkasa no de ayet say de TV so ye wo baku a enhantan if you also cry say Kevin mo obi a mo mfam na wo kwa abeso pa koto abetwafo wo mo nkwan ne ade a say de domo no baku bi ho enhantan won na aye round bi sa na won say ukamu a ensuo bi na ya na gina mu no Ken George so hu de meka na ye urade ye nkrasifo ukamu se ya won say ensuo na be gina wonim say de ene de domo amu didi de tete domo na de domo na nti akuoku no makoma 14,000 emu 400 and air poison emu 400 poisonous ene ne kan wano a ubetimi ewu wengu ade ebeto no kra ano ebedin ne mre bi pa ye frɛ no sase tuntum bi no na me ma me afia safo ade bi ye nkwan ho manson chokro mam se na de ma me ye bidie nkwan ho on se we ne de pie free asase so ni ye wo abene de no e wo ha mu fanto so ni ye hwɛ edua ho de enso so okay ni nyina we de ye ni ba ko bi ewo edua ho ene de di eno so wo eho no wow na se we ye abede no okay we ni domo na nkasa no wow na ye wo sase enso wo ho sase wo ho no sase na me di kan no sibre na me ka no ye wo we no on se dua de no bi di ayi sibre ni se ne bi wo yefom ewo efre ho kwa kokrom kwa no so manso antokrom ekwa bi wo efre kwa kokrom uduru siabotre in between siabotre ne kwa kokrom emfinfin ho na me papa emefo bi ho no ma na esie bi ho ye wo date efi nti date no so pa homache ne yaduru ho no mo wankwa obekọ no wa wafu so no obi de ko wow nti emre ne de oye secret sa ewo mu ni se emre o tare emre a wonyini che on se emo anyina bo be pa na enyini pa acheche de na duane a wo pepa ye emre fi ho a na ba eye bidie wow enti ena se acheche de pe emre ni o de fa aduane bi acheche de egu ho bebre na fa acheche de kom ube se emre ni na obedi nkai edi okay enti said acheche de nyini che tumi nya 300 years enti emre enso so no wota di a ema wu enyini eche wow na secret bi mu a esa wo emre hu ne se ubetimi anka bosomi ahyase bia say ye be ko 1st December yi okay nke we se oye emre nkwa na se owe emre krada we se krada bia so utimi ewe emre doc 1st January bosomi ahyase me pa to boase na breakdown no many breakdown no okay because emre de emadu ya de pa osi ebetimi a bosomi ahyase bia no e wo say dimre nkwan sir ena da babiem wo krada nso se me meye Friday boy nke fia da bia no wo se me nyamre nkwan di ana 1st in fact 1st January month a year bia nso no
a day di kan and so I was with you adintra and they say on say emreno prosperity yedi wow ebi mu kire da yase se osun da na ututum na enye ho de enye ye nkire da yase but emre ade pauson da ye hunu mra eye wow ade bia tete no se wo hunu a eye anije bia na life no prosperity man enti o kopemre na se wunya mre a anije a wudi tu no ahenti wo so da na tutum mre a ene nkire se eye bone on se doc enye nei na eniema asesa owiase a ye woni ma bi wo kora enwura mu no efum na ke fa no kwa bi se enwa eni mre baro bi so se wo so da na hu nwa ene wa brabo onim de oka onim de oka ai bi bia be slow enye no kore but enye da ye ho asem ni ntin that's right emre osun da ye na ebia utumre a eye enti emre no se okrada udi emre a edi enhira ebre wasetrem ana won se me kan se bosumi ahyase e ba sa bosumi nim no eniema a woye bia etimi ekoso yi wow afinu 1st January no so no be say year no eniema uwom bia na etimi ekoso yi enti sa okrada bosumi ahyase ani afi ahyase no udi mre no a edi nhira ebre ewo wakwem okay nti emre de o kan ehwo asem ane yesade ye sunsun niema nso emre ebia yesusi se obi jare na sunsun mu dia emre no ye wo eniema bia e different na de yesamna ma no eno ano no eko emre no wutimi eyam na de eniema bi afra wudi dware no 7 times a day se ene anopara free anopasis ko ekopimi anwumre season na de dware no 7 times se yesunsumi jare a wo se free ho wow abusuya SDA4 D4 na kasa no doc ye wo health benefit bi wo emre ho no kre on september bia me kan me se edua we yesa yare yese yi but emre de ne do so sene ni nyina emre sa yare 1002 yeah 1002 na so person che se yade a emre timi sakura na chen ahaban bebre yare makoma 1002 na emre se obi o ha se me breast cancer se yatadi mre a one ne ton kwanta papai doc na de wo break secret o de on fa breast no ento so ne on fa emre no ento so ne ye hwe se de eti doc eno no emre bia ye di ana ye wo particular emre bia wo se nipa no di e de avoid sa yade ho asema wo kan emre bia ye di bia bet ye wo specific one bi wo ho a eboa okay esne ebi se me fa no se atwe ahorodo enum ne chichirichini mu saa no ene de eye breast cancer dru kese pa eye mre twe ahorodo yi twe ahorodo wo betwena na homa sato tia no on se emre no se wo niti no se de tie na ate se no fo antinka o mode to so a nke yibi hunu se de ye kan ye dra na ka me mfa ento so na me hwade ye be hwade enti emre breast cancer emre no na hwe no for no said ye etie in fact nyankopon so o kwan mfa so ye na de o because na no ne ye ka kikimba ho asem ne Ghana for a friend kakumba wo hwe said ye kakumba iti a said ye se no pemimi modin ya wa wutie mi na wo hwe mi wa hunu ade kro eno no mema ye beans last adua bia o me di hu nkomo no na eno nso yade a se nipa na wo die sem wo problem a yetimi de hwe saade no enne nso so woni e bedi nkomo a wo hwe se de mre titie a ampa ene mai mpokua yade kro
ɛno nso so timi yɛ ho adwuma kɛseɛ paa na sɛ nyame no wahyɛ da na wayɛ saa mente aseɛ sɛ nyame saa na wɔyɛ ne nneɛma wow wɔnyɛ ne biribiara kwa enti ɔmo a wɔn nimdeɛ ɛwɔ abɔdeɛ mu etimi esua ehunu sɛ adeɛ wei sɛ ɛsɛ nipa kwa ɛho nneɛma wei a sɛ ɛto kyima a wode yɛ a ebetimi ahyɛ nan okay enti sɛ obi wɔ breast cancer wɔn hyɛ ase enimre ɔne oni a obehu deɛ ɛbɛyɛ dabi we kura deɛ mmaa no mu ntie ɛntwɛn ma sɛ wobɛnya breast cancer nsa ɛmaa nhyɛ da enimre sɛ emre nso di a wɔfu nyɛ kɛse o ɔn sɛ kane no ana emre no wɔ hɔ nom no ne nipa fu ɛnyɛ kɛse o na ɛmaa wo paa ne mmaa bi wɔ hɔ a me maame ne mmaa yɛ 9 ya baako na afiri mu ɛnɛ deɛ ɛnso nafu uhunu a tra but ene obi wo baako a na nafu ayɛ kɛse ɛnam sɛ kane no na saa nneɛma na emre no ni ade no ɛwɔ hɔ nom no nti wudi a na ɛtwe wafu no eyi cholesterol enti emre asɛm sɛ obi wɔ pressure emre ɛyɛ pressure duro diabetes aduro prostate mu aduro enti emre no baako kra deɛ emre ni yam no ɛwɔ hɔ bɛhu sɛ ayi sisasisam Kevin ma me hwɛ sɛ wobɛnya saa picture na ɔka na o de compare no for no saa na no for no ayi na ɛwɔ mu no aha wow enti nyame deɛ oye nyansafo enti emre deɛ mfaso ɛwɔ so ema enipa nyinaa okay esa yare ahoro pi doc yenko ayiko herbal center nenne yedi aha wow saa na no for nso no emu no tie ai enti emre o de ye eye obi o person no for eya yetimi de o de nema bi fra doc aha we sumu timi de peja ema no empokua no ho kese fa yeah right doc na aha enti to kese do no mo to meduru ase ha no ma asam won se mani wa bi ni ha no o ma yire me age enkrofo a beto wa bra ma metia me mpo wa ha meduru ona ebi mu e wo ho no nti aha kinjo dudro mesramo eno no ye okwan enfa so ye no aha ai ntina nkrofo bi de enya adwuma no se doc akyere me etu tola wo sole na de ko fefa oto so saa ma o si beka se duro ni nya mesrawo enye saa doc na se boan nkrofo doc me kam kire se ade wo de gi nkrofo wade o we ai no flato me no de bi etuka se adu on se mami ka secret mi kire ya o de manhwe bible ayo ha SDF D4 na kasa no o bie bible mu a Esther engoma no etimienu okay edi ko ni nyina oka Esther ekwaya o fa so Kevin mum set Esther chapter 2 ono na yeah mum project mame na de de akon pa chapter 2 verse 3 9 13 15 17 oka eniema Esther yusu ye emanku wo se emanku krobo no obo ayinu eniema ni bi edini na omo de Esther she dem 6 months wow esi no de ema ni enuane pa edi enuane a wudi a ema wo hyehye obodi eyefe na se tetene nyina no no mo to ho hia wo mo omo mpokua so ho hia wo mo tinye nei david na sa ne ma na beba enti hitam no so ye na ma enso no pie na wo so mo kofa ohene anim no na Esther ho ayefe mpokua sisi so de toye ahyehye ene wonya adom ewo ohene anim na se apart from nyame dom ni nyina achi no atofo no so ne ka ho ewo ansiesie wo ho a wonya na wo se titi no atofo yi empanimfo no wo de hwa hemfie ne nyina onwo siesie wo ho no ekọ badwam no e de ani atofo ye said the si atofo ankasa si atofo wo de doc me say da ko me said am ye di sebe eto ho nkomo ankasa na ma biefun yi na ma mema ne ma na bam na the way I want to tuo ye nanim no a ote ale de
Last week, me drew for you. Say, "Mama, hey, oh, cancel." Afia, me chow no pay. I had any funny be any yen sorry new view or how. Yeah. This is an man. Me I will never be a hypocrite. You will no crabby or see a cat any pa. Me dofo se obreso se wokowadia eto kese na wo pa fa se sisitia na wo pa fa enkonko fa de wo mpe na fe wo obi atofo se kwa obi dia e the great dia via King George dia I know or dear Gusuno. Yeah. Oh, yen kan no krenche nipa. Meka se bia oba kokko na ope. Kofa. Oba tuntum na opa, onso kokofa. Oba ye no akwa make choice bia. Unu obi te. Na o say look elsewhere. De woni te na wo hanadwen. Me mo de me pe. O je aze, eno anso na mefa. Ti de wo pe no. Ade me pe no mefa. Fawate. Hey. Fa. Me ka chere me nyina. Wo pe to afa. Awo de tubo. Me se ene yenkomodie no ho. De wo pe bi afa. Ene nkomo ye de ba no. Montam chiku me se edie na wo pe free wo partner no ho. Me be biem. Aka kakrab na dok awie. Dok sorry am be biem. Die mo pe no mo meka nkire me. Emma mekasa, mema mekasa. Na no ye makwa ma mo kan de mo mpe. Dok de me nwie. Enti ayiko man so meduru ase ono eno so asa. Man, enti ha ebi na no. Nemo frato ke infection die. Enso so ewo ahanom. Nkofo eto edi ho adanse na me wo infection me no me ye no an se de infection no ekọ. Se aduro frato ke no de wo se why infection adura enkwa hwehwe frato ke yi bi. Onom a capsules to pay onom ye na infection e wo so bia no ebe free wo so. Ana yawo fratomy die we say no die obia ni ho a wanom a anka ehon asem onum ye said wafunu esiti bia no ebedwo ebeti say beru a hade awom ebedwo saa ensoso na obia wawo fat sadie won ho akọ hospital ye say wo high cholesterol saa fratomy ebema ni nyina afri o system no anase onipadua mu ama wo ho ato ana yawo ayiko penis enlargement we say no so no be ma sem esra opese emu peja no we ebema no emu apeja but we any big bottles no any fratomy die eni drugstore anase herbal shop bia uhia bia ofre ba bia wo hye bia no ya de betwa nemum frato ke ani ayiko man de oko herbal shop anase pharmacies ana over the counter bia ubenya bia to na mi sisi ba bia wo kwa ubenya bi atopa aso kuma se ya sei Fred Men's herbal ubenya bi Misty herbal ubenya bi ana oboase for nko smart herbal ana asante mampon so sewa herbal when F herbal ewo ejuso Chico herbal ewo konongo koforidia so enko Gapson herbal nko ko de wo fremian mechiro ba bia ubenya bi ato saa so na Accra so enko China Natural Herbal Shop abeka La Paz Apotre Junction ho so ubenya bi ato Tribe of Judah ewo Carnation Market ho so ubenya bi ato Kaswanso nko sofu mami Elizabeth Boom Road no so ha ubenya bi ato Pena Herbal ewo Cape Coast Esteria Pharmacy Dunkwa AA Mensa Takrado Uwas abibidrofie Takwa Fego Herbal Bugoso Bibia ni so St. Dan Herbal Seshuyo so ofa Kisi Joe Pala ewo Bechim Mose Pharmacy enso so Sunyan Shalom Herbal Wenchi abibidro depo Tachiman abibidro depo nso so a ewo Nkranza nso so ebi ewo ye number ye didi dwuma ye 0557 2850
5077 0557 285077 and then 0276 070704 0276 070704. Oba ya so yen so yare bia ha wo bia abua kwa sepase kumase he ya be hwe yare bia edaw so na minister say die nyame ayi aye adom ama eye fibroid pa yanya eho aduru. Okay, nti obi o fibroid bia enfre yen. Okay, Dr. Setadu ena yetene nkano from Ayiko Herbal Center. The help Bia Fredok 0276070704 and I say 0557 285077 and then komona e wahan wa Messi die na ohia free udofo no eho ebua kwa sepase na Dr. Setadu ewo bomoden nene no ento kese the great atenase awotutu atenase sanso na King George nso ewo fia ha ene ye bedin komo na watwi ba mienu etwa mu yetu yebo ase na de obi mpe mo yakabi ene edien na wope edien na wo prehwehwe free wo partner no ho edien na wo pese wo dofo no ka onyema wo a ka wakoma beto wo yam abrantie bi trend pa Beltasa Ngonga ya wo Equatorial Guinea. Yeah, remember first no na yenim se sika nkwa na ma no pew. But wo hwe e ma otimi nya omo kwan a omo nya ma bia omo hia sika. Na se bibi wo ho. Wo se e ma no betimi e ka kire mema no se me dofo what to ka ma me dem. Wasifia mame wo hwe me but ye wo me freno the little things which matters ye wadie ketua bia eno no wadwene nkoso but eno na partner ni hia misre ema no emeyi na di nkire mema no na emema no nso emeyi na di nkire ma no na ye mfansie fie ye wadie bi ho a eno na wo partner pe but wo kura wonim ene text message bi abedi me phone so na odofo bi oni ne dofo bi atena afe ena oba no send text message no akoma bema no na emu nsem no and somewhere one message ni mo no ho mi twa me ho aba ma enko tie nwunwe ye ba me de nsem no beto dwa na mebusa se ehifa na oba no wo ehifa na se wabeduru enti wo send this message we ediama bema no na medofo ensem no emu ede mi twa me ho aba sisia
That's right. Eba. Come on. No, no, so from you, I was your text message never did me phone you so. Okay. I want to do another way. Yeah. The great Odono Edana Sayana Yade. What do I do? Unya odofo pa dia. Unya de otiwa sipa dia. Ya na nyame nim ne kure na de papa. Azuka, me message na I ready ana. Okay. Okay. Me pam chow ene me say e die na wo hia free partner no ho. Ye wade bia wo pese wo dofo nko ye ma wo a. E obi mo kra nya de esun bia. Me mama no me kasa nza na me ma na be kasa. Ana me ma na me kasa nza na ma na kasa. Okay, ladies first. Me fam ma be 5. Me ba cho wo ye be ma enfrem me say. What do you need from your partner? Die na wo hia free wo dofo ho. Senka oye sade na ma wo a. Ka wakoma beto wo yam. Eno na mpesa wo freme. Chese min kasa nwie kura na homa na pusu asemuni. Me se bibi wo ho a wo hia se wo dofo no nka obeya ma wo. Ye obi kura wo ha enyisi. Wo de ade bia nka wo susu se be ma bia onete no. Onye ma wanka wakoma beto yem oba bia onete no. Kwa oye ma wanka wakoma beto yem no. Eno ho nkomo na ye di. Ye wi a mema badwafo abam na oma betufo. Sesei emma ena mpesa meti omonka na before meko ahoma no so no na me ka message bi ho asem me pese omo project message bi emma me na ye di hu enkomo na weye odofo bi ne dofo e message o hwa or sending message in man or say, babe, I'm home. Talk to you later. And I say, okay, babe. No, just a friend, no, so a friend, no. Na message na wo ase ho no na me person e di hu komo. Also 1 year knowing you had been nothing less than peace of mind, mental stability, and above all, love. I couldn't have found anyone better than you. I love and cherish you a lot. I pray that what we have now flourishes. Thank you for coming into my life. Thank you for being there. I love you. Where a message via oba bi ede koma be ma bia oye ne dofo na mebusa se eye die pana usu se akoso a ama oba bese yetimi ato ne bo ase asende sa message we ede ama ne dofo bi amen se timi aka bi wa hey Minister, it takes a lot. Say oba be send the message say within 1 year. 1 year. Naturally, the man has been very supportive. Mr. Muma he me ada la mama. Wa do oba no. Wa yi odo surunku bia. Metimi aka say ebi oba no ba wi ase fa meme nyina no. Be me bi anyi odo sa enkyere ne da. We na obi a na ehye ne say won churo. Yeah. Ofiri na kumem. What in a dear Nina and be mano. Nampaya obey abo akoma be me. Mensu media akoma pay Bobby ata obey say. When yame 1 ton super muso. Na omuntina say. Na 1 year message we. Into me be 30 years and about message. Na almost a revisiting message we.
na onka say okay me no tena 1 year no message we na me send ma and I tena 20 years na same message me sad the great ochem we dey nke ye di message because message na no ohye tam say ye kenkan ya no wotie ba bia eye ma yi pa ye say osi and above all love 1 year knowing you had been nothing less than peace of mind, mental stability, and above all love. Nese or say mental stability. Nese na jini mono krampo no why stable. Edi eme bi mo bodam no. E bi enenam krum hani ye bi mo relationship ne enye kunu ne ade. Me nim de obeka fa message ho ansa na yakoya hwefo ne yetifo ho we ye oba bia wa hia bema a omo atu anamo afi e no ba no atworo kratai e de akoma ne dofo bema onim bibi we betime ehye obi 1 month pe obema na bodam 1 month pe o 1 month pe na aho kakra no etre asumdwe aboa esi ni penyina nke yentena wasumdwem se woni asumdwe a yebema osika pempem bema o kasem pempem minim de bema still na wadwem no na yete se wabodam yes ti asumdwe die aho kakra de mi hu ni se asumdwe a bema ne de ama wo ba no eno ko nke wiase nyina se de ehwe no asumdwe great message na no washio no washi papa and won say bompa ye say wo sere say sa setena na omote no nka enye saa ma no na ho anempa asumdwe obi ma wasumdwe sei umpewe na opeka ya motom for sure King George enkomo ye di ye koya hwefo no na etiefo no ho na me pese ye di message ho nkomo na me busa say hwe nipa ya ne message ya be di mi hoyi me ye investigation no sabe wo yo ba onyo bia me fa ne se ne ho kire no metimi aka se chese bibia mu no nyame ahira no wabrabom but sa obey na ye message di akoma abrantie bi me ye investigation no o hwe the level ababa no wa owosoro echa abrantie no but this is the messenger why ya come King John sima be bako ene fa die na obeka fa message wansa na yakoya hwefo ne yatifo uze metai ka se love a life yes odo ye nkwa yes odo metai ka pa odo bia enye ehibia nkwanim ade bia nso nkwanim no ya na ni onyam no wofo ahobrase obai wanhwe na ni onyam owo yeah no sacrificing na ni onyam to baby odo nti e ba fom ade no ho e ma bema sama no mo yesei esha he obi appearance yetimi di hu di pakon a we dey oye o kan now chese oye highly yipa oska nanso ode no to nchen ye kan nyansa obanyansa fo no yeah onfa na ho de ene ayi bese kin ye ka say no investigation a me ye no wo chene japadiem be enan a be man kran hwe onya baako oh but this is a woman o katre sa branch say afia no di hia no wanya somdue pa eno a deep sense of sahab man no na o it will be tinche be say or the dry day ayen King George na said the wo ka say sa mai ho nan mema bi mu so san so ho na yes
Remember being so nasa. Yeah. Yeah, Sam Crawford. MC at Sam Crawford, so a bell or a bell. MC at our own fiada. Until I research it. Sam Crawford, no. Yes. Hey, Gijo, you already a secret of life, Anna. Oh, dear. Yeah, that's great. Who's that? I don't know your coffee. I want to do a brim. Minister. Message now can carry. Bob Manabaso. Yes. Mammy Mobe Manabaso to the sense. It would be any pa. Ubenye sika, ubenye japadie, ubeku school we are seeing now. But there is one thing now. So when ye bia, and Masani mana when ye nina in ye pay. So oh your bar. Waku school uwe sika uwe bibia. So when ya bema obema wasujia. When ya bema obema watra. When ya bema ye bentimia sa atenina kase. Behind every successful woman there is a trustworthy man. It is a one saying yes bema na minister. I try to be an anchor who be cry. I'm an abbess, son, and many now. Now, what the idea about copy? I will baby, my message, you know, I am a conocra and say, or say, I am happy, full of energy, and I may catch it and love, and I may catch you say, well, Bano will be but now we need any tea. Now we need some G. Now we will sleepless nights. Because onya bema we sia enom na wo boy no wo se mesia ma bebre mesia memma bebre enso wo sa bema we wona wo se bema yi etram nyame nsira bema no na omma no wo se bema yi etram nyame nsira bema no na omma no zokodro honhom do entna wo mu da. Yes, I beg your phone out to Mungano. And when I'm a person, a bow on a busa say, sad dear kitty bina, who here through partner and honor. Oh, dear, dear, ye swadi, a dear Nanka woo here. Nanka, Emma would be me say, a humana pusu sa. A man frame, a ma 5 and frame. Hello. Good morning. Good morning. Ma Becky ni won. That's right. Abiji. Mame. The chair o do man no mu ye di mo nyina o kin nyina me chair o mu nyina. O mu nyina je so. I was to another than why me shepapa. That's right. As I'm saying serious me shepa. I was what there was be. And so the dawa me ma basu me dey me tu chairman. And I can enjoy this so casting the many at Japan. Munina, me and Yansafo, and a Mugo. Na make say, you see, they obey here free Bema. I did about to get many appear the key, the pin sue and the things to see. Did you hear said Bema? The notes here, secret out. Na I did hear say, I did a check. Now the first shoe. Friend Bisan say, Oba, now what to say? What sorry? What could you know? Did you have a call? And no question, butcher and so mammy from big meals. There's only benefit. No one see you. Oh, fruit. Oh, no, blah, blah. I didn't know to run out with this in front of the young person. But then I do also me. It's in a thing. Be at the baby. But a fashion for one. About 2 years of the man who said, maybe 2 years of the man who said, Nippon or Junior, Canada. It's not someone. They said the children in tears sometime in Kujari. Now, we shall what it, ma. My tears sometime in Kujari, killing Namachi will be animal Juma Palm. Yamin come, so many najos. And that's all political suit in a show on the National Kitchen. Yamisha, and that's the so let's go watch actually minimum you say. That's right. We are a friend. I have friend no. Share. Many man they didn't come on. Kevin Kaima me fa ma 5. Aka 4. Me see den dear Benyan. Hello. Hello.
Bacho udini baby a okasa free. Hello. Hello. Yeah, metonka. Good morning. Udini baby a okasa free me dofo. Nyame adom na wonso e. Mami ntio mami. So I don't know what the kind of stuff. Anybody must know all of that. Nese wodi nukredi na wo hia. Ne line ni mumwa me. Mame sa frame wa homa no ennim wa me why. But kakra at least menya oso no de do hia nukredi. O man sika dan makra mbono na uni nokra ma no a. Ono no. Hello. But we are Bema. There be member no time on soon. Why? Okay, you, Medasi. Say a man kwana and frame ye ni so sa. Me pese conversation no eye balanced. Inya ma because I see to me esua de. Okay. Hello. Good morning. Good morning, Medofo. Udini baby a okasa free. About your friend is Philomena, I'm a casa free boy. Mammy Philo, Mammy Tio on a pay. No, I saw. I saw now walking. Or baby, I walk quiet. A person micro as in fashion. No correct. And my yapako pro. Oh, dear, no. Me pesa o kan o dear, tell me. Dear pa, no, kunu yawu. Maybe a micro yamia. A very midday, yes, sir, or the mamma niaji. Not in here, the Albayama. Oh, can need ye, dear. No, she can't find a year. Auntie, at the crop potty now, opposite Ukunu ye. Mawaniji. Bama do all of my, let's see the yammo. I talk among, but a demon winning ya, a bassa, let be our own okay. A damn now one in you know, a dear pay. And then a beam. Let I send them more. Once I somehow walk and also a banner with cat, or will be the other two, Bama, a bed done and no. What you want, when you're Bama, or bed done and no one in a bed down with them. More. Eddie. Ye mamu sika dama na sebio yen remua na moni nye wo ho baby ana de e ba sa kwa obu ani wo ka no kresi ana mani age because ye sua de me asa ana wo obi apesa wo kaka ho nche no anu no me da se buru da se nyato sa ko ya ni ho fefe fa branche igongai e mana o we wo mo no President ma nyina ka ho Chief of Staff Ministers ma yire mo ne o ma hwe hia wo mo so akọ na we wo mo eno na me busa se die na wo hia me be ka sem bi na me ka me nimsa amanfo ene mbeko but e no kra na me ka no emema o mo pema so mo ye sovia o pema wo pe o mo a o mmere kra no a 90% aye ma aware me say emema mo pema no se o mo ka kire anasa se wo ye sovia ema wo pe o mo a sabe umre 90% eya warefo na obekom no saa ne man kidinkiti we because ono no edin se bema be nya kokoduro se oba waware oba kope no na winya nso de a ti wunya pushi mesramo me mamu apo obi yire de enko ba me ka no kre me ka no kre masa se obe fa sa po we de ko wi obi yire ahon masa nyam betua oka menam kam tro but me ka no kre denti a me ka sa asem we ye say society no in a way yenya fair mama but enya me common there ke wa for bi wa homa no so another topic for the day san niema we a wo sofo nka nkire wo no a me kofi abi je mage pa
se me catch it all. Dear, can wasem. Can't turn from him, catch me. Hello? Hello? Good morning. Good morning. Mamintio. Anas Mamintio no pay. Communication. So then I always get about our engineer. I almost saw the major communication. Wow. And how so communication is good. So that when a bad is so good, I said, I'm not what I can do. Your communication about all of you was not so the mistake or the media, but because of communication, listening and divorce. I'm one. Communication, yes, here and after. Okay. Ono so dey communication. Wo so dey na eden. Ye be ko mema no so. Aka ba ko ho. Hello. Hello. Medofo benie. Macho program mo ya na mbese na kasa. Okay, o wo so. Udini ba bia o kasa free. Maybe adwa me kasa free man kan so. Adwa ma mintie o. Maybe I'm there. The Bama so Cassa Day. Nothing. The Cassa, one of the Woofy. I'm not making Emma make Cassa, Woofy, only Woofy, about Cassano. Let's make a sound. Woofy, about the sunset to say. And it's made you say. And no 20 and they are ruining your job. You hear? You hear no? Mate, emema nate. Nyamin kan ho pa. O tie nkomo a mai dia. Eman hia de kase bia sa ho. Right. Mamin di dafna nkomo mra. Yeba mema no so atoa so. Kevin famity ni mame. Kevin famity ni mame why? Na Yanko Daphne Sabas Empire Emra Abusuya, the magical tea of the moment no enna maybe di hon komo akyere wo no we ye tea nwa so a ye de aba se ebesa wo yade kwankro we ye tea nwa so a ebesa wo yade kwankro medofo yade ben na ha wadwene yade ben na egu animu ase yade ben na ama enei abusuya kura mpopese omuyi utotwene at the magical tea of the moment hwe cancer ha wadwene say ye breast cancer edie be cancer na yabodin me kanfo Daphne Sabati e de amount cancer bia ha onipadua biada Daphne Sabati efri bebo so me nan ni na mediti ho adanse a kire wo ye obi wo ha enne ya na wo hwe me wo yade kwankro bi yade bi edi usika hyi usika pa eno nti ama wunya ho pomasibre me kanfo Daphne Sabati e de amount edie yade na egu animu ase o stomach ulcer diabetes doctor say pursue ahoman 0500 922 299 0500 922 299 and that's 0244 941 097 0244 941 097 Odi esa Daphne no ena wontimi modia wo se IBJT no ena wo frɛ apebie bomodin na pusu ahoma no mepa chaw etwere da wo ba bi so a Daphne Sabati
So what to jam say on to jam. We are asthmatic. Ewa last week ye din common na Veronica Fashions frame me say ne maame no obo kwankro ewa dane so wa bo wa saa enyai me bien frama ahoma na no ka kire me say ewa ne maame abo a wotena trotro mu a yetimi si no say maame wo bo wa dodo ema ne maame timi su ho no onom Daphne Sabati no ewa na gyan minim yade a haw no nti wopɛ sɛ wo foro ka kwa bruti memu na wokɔsan ho yade me kamfo Daphne Sabati de amaw yade bɛn onase atatai wo yade bi wadwen kura yɛ sɛ spiritual yɛ wo enhaban bi wo Daphne Sabati mu a empo yade yɛ spiritual no ekotia wo hia Daphne Sabati mesrew oba no a etwere na mame nsa mmoso biem because yade egu nipa ni mu ase ba modern sa wo de Daphne Sabati ebema no ema breast cancer no Daphne Sabati na osafwe me declare 7 days no wo mo mbe no maduro bi antimi mayo ai wanya kidney failure anase yesi wanya kidney stones wo ye dialysis anti-cressy kan wunya bimpo na ade aye wo dadwena be num ti kwana wo hontow me ba cho wo yade bi eye mojamu yade sesun seswa Daphne Sabati kumase daban new site pe na obenya bie wo ba sompa ha obenya bi nso ewo me ho numbers no ye 0500 922 299 0500 922 299 and I say 0244 941 097 o pain bi o ni paduam o to ase twetwen eye ukotodwe ewo hene usini ma na won sai se eye o ya anadwo ntimi na se usisi no eya loke ya bia wo nipaduam bia no mekanfo Daphne Sabati e de amaw aduru waso sa wo yare o sa wo nyare o ohia Daphne Sabati aduru iko wo nipaduam a ekohohuru nipadua no mu fi ene chemical boni bia na ama wanya system a obo ade na angasa de bowo eno ne the magical eye no se poisonous substance bi oni padua ma obroni friend detox ebe detoxify your system ni nyina medofo ye kwa ye be ya da bia kasa wa fidie so da bia hu me ho odin no wei eno ne ye immune booster wo aye for general well-being wo yade o unyade o uhia Daphne Sabati entwe emma yade me hawansa entwe emma yade me count from ansan wa pen poma sibre ne da ene Daphne Sabati 0500 922 299 and I says 0244 941 097 we Ghana need this year nyamedina kopi Switzerland and wakeka eho helps no dia boom enya Daphne Sabati ya esaya dia hodo mesimi wo sompa ha bra me ho oba so hwe IBJ Daphne Sabati no ebi o me obagibi nom no kwa na o yade asintu umpewei na opedie kumase ha daban new side Ghana ha apart from sompa ha ya obeba me ho abagibi ene daban new side ebi ni obi a ho yempese obi abese edro no ti na wo ye ne ayensem se delivery na ope se de ba bia wo bia na opese emfa bi mre no ye de bebro wo abrochi memu wo hene ba bia wo bia no ye de bebro enchia sonko enkoma me sister Frida one me bra Dani anope ma Evelyn nyankopon hira won so Daphne Empire say frɛ na yade eya 0500 922 299 and as a 0244 941 097 right back to yankomono se me bie ahomanatum emema num nso emfreme na mema abadwafo emrem
wo partner no ɛdeɛ na wo hia free no ho ɛma na bedi ngomo obi ba ya so no de wo ma ne sika dan ma ne dura nadwo na won really ya ono de masa won pew obi susu o se ya ni nkomo obi susu ya afre no 0551931931 we my friend the little things which matters ya wadi bi yo ha we ma o partner na se sika kura ni ho a ohunu emema mo na me ni nkomo. Hello. Good morning. Good morning. Udini baby I can free boss. Because I see in your mind I think God can sustain. Hey, embano only baby. No girl be there na ba fa na. Mi je ma je ma test. Na fina of customer nyima mo kuma cha su be. Ni ne ya test na asu ogun o ta ba. Ndana to to test ga ba tsaman. Ni ya ba tar me ni na su ya ke. Ya 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 se ya ta case ko. Ya kwanta da wata. Enti se manu pese mo hwi wo mo a se no mo de be face wo mo ho. We go face wo pa because you see it. Na who you romantic there? Okay. Who you romantic? Me je bibia sex. And because you see am when you do whatever the man. Auntie I raise ama o enwa. I ready ama o enwa. We free do. Masa, nyesa obe face you mo face you mo. Ye wo meme bia mu jack ni me free baby na mo ba na mama no bressa no. Sang of from say. Jack Tolonto. Onye romantic. Onye romantic. Ono wa Jack Fredumem na ebo. Oba ya ono no ho nkwa na odwene. Ba se ajo bra. De binya no bi ni ere. Man se nyanwa. Ai. Yeah, Brady coffee IBJ. Hey, Brady. Yeah, Kansamo. Hello. Hello. Mami Dio, but you didn't maybe I'll get free. Same, what's the Catholic coffee? Hey, Asantiman Poko Fiase. Wow. Mami Dio, Papa. And of course, I said, name a hoodie married. Or buy the up and mammy. And the son and mammy and William Manon, at that bomb or one cat when Yaji. Odo doctor, fatu drama many uncle. Aha, no mammy and some and might be up in Kumbuti. I saw who didn't think from a camera. Or buy the uncle by the banner told you anything, and I was surprising will be an one. Aha, and Kumbuti. That remember I am a man, when you get you're right. Hey, I did away now. Oh, Casamama, we are my Pierana. We are my Piero. How about tomorrow? I remember I would give more money at the fire. Me pacho now, oh dear, now pay free man ho. Piquet, Piquet, and now also so the old pay free man ho. Metia free ho. Whoa, Mate, whatever, Mate. You ready? Confuse the bread here to Bobo. Michel to Asikai Rabank PLC Funia. CEO, Mr. John DeGraft Osu. One deputy, Mr. Alexander of Forencia. And Mr. Gabi Munina, Nanam and Fihinemo. I Yaboku Fia Sididia, Mamentum Boise, and Chel to Asikai Rabank Funia. The great in Zoha. My former staff, Yenny, why are you? Hello. Hello. Good morning. Good morning, sir. We didn't baby our cassette free. Okay, Daniel Hukakana, online me a faint kakra. Why? I thought to menka. I fed them, Yanko. May I be the person department there, the name of the election car. No, I didn't know that I might do it to train the power. Aha. Oh, so I have my today, okay, says this will be my meeting year. I be the person department. Aha. Now you will fear young people. Yes. No, I shouldn't. That means you can train.
washeni kanete kan apostum pastor ne spirit class no de so mami eba na spirit mami kama eba sa le kunu na be pa let's all share say ya na wo shadie eno no ya na mo shabo shakase no wa ho akwana ni jini kana ho ya da so why he nika kwa o wa ho ya ebe gu awade ko utimi kofi o baby ho the piantuma ba ko bi no santuma bi ani apa bi no ne bonumu hello hey minye program ma ekoba jesi mfie hada ni de bi ba na o TV horo be de studio ha hello good morning Junior. Okay, ekoba be trans na obekasa. Mami nti papa. Hello. Yes sir. Me to nkakasa. Ede na ohia free udofo no ho. Me pa to me de me hia ne say, me hia communication free ni ho. So bi ha na adwene wo me na setani mo a. E ma ne nfa isi. On kan kyerɛ me. Na me ho dia na yesinto bi. Na ma ne ba ne saa. Okay. Obe mani bi wo a obe na de bia wo de wa twin bo se bi wa fon no but ne hyɛ mu na ai ne ya odie. E ba sa wo kɔ no kra na obe da wo be ho se dia mo de pe sia na ɔtɔ ho de ade no ho se di. Nti bi de mi hia na ho si si asa. Mo. Tiawa. Enko me de part 2 bebra mu next week. Come on me there. Hello. Hello. Otie no ho. Ai, utie o ho dia me you free so. Hello. Hello, Minister. Yes sir. Good morning. Good morning sir. Minister, na me no kwese de du me to nka ne yankwa soro kra na ye ho ato. Sir. Oh, no say Minister, wa de mu nsema emu da o me hu de ma pa ne de me ma to nko te na wa soro de. Ena oba bre ho asehye de ma ase. Na so wa asem ko ntimi kan tire ni ko. Ena da bia ye kan ma ne hye. Oh. Minister, me din di so me ka sacrifice junction. Agia a woman come so pan and the move 75% wo kan. Enti me wale you. Me pe oba me ne be da de chena nyumre no kete so de din komo. Me ya kan ye ha ne magu say ye de ye nyina ya sere. Babon pa ye wo mi tese ga de da se man te boni de oba na busu. Minister, so what is sabi ma oda woda. Na oba kan tire oba edin na din komo se den na oba ye se bibi kanu ama. Wabra onkasa onkafe. Ye na ha wo se bibi ha me. So bonya ye ta action na me ho. Empesa mama wa de san to kwa kire kura me sam so oba e wo me life. Bibi ha no so na nim kire se bibi ha no. Sale tie. Uso se yi no. Ti sane pe wo wale na minister beboa. Emwa. Oh, and no asem na wo kan wo se ye nhye bibi. E na ma me se asem wo. Nyamishira why? Me secret pa wo me problem ana maka. Hwe Kevin mo fa na number no mame. Ai. Yes. Jina so me fa wo number no why? Mate. Ewia me awiem ho no me frɛ wo ne wadi nkombo. Mate. Me se mi go fi abije ne ho. Enkoma wo sofo nka nkyerɛ no eno na me metena ha eka. Take it or leave it ye kan okura kyerɛ wo. Kevin wanya me ma na say. Last one. Hello. Pacha, good morning. Good morning. Udini baby our kasa free. Me pacha me kasa free. Okay, kwa kuma minti o. Me pacha me so
adia me so na sua film ne se wo enti no bebo ha ona ne tia the other man be a 50 yani so enye me pacho kwaku twen enne no nye no ho nkomo na yedi me se wo kwaku ana me ka sei edie na wo pe free wo partner ho me pese ye be divert yasem no die na wo pese wo ba no onyema wa wani be je so obedi no kre amame so obedi no kre amame because ye obedi wa onka no kre so obedi no kre okay obedi no kre amame Martin nyamishra opi abusia mon fa ncheme next week meto ankomo we so na mamemra abadwafo mu mene mabadwafo medi nkomo sima bako hwe mede wase pi senne wa frɛ wa fidie so na o kyerɛ de o pefri o partner ho na wonim bibi onse wo tene won saba ko se ya enai we aka no ehwe wo so mebuza wo de wo hia free o partner ho no wo ya sama na de so wonye sama no a enu ntina na ye sua de mesrew. The good book will tell you that do unto others what you want others to do unto you. The whole person will be nyama no onso yesama no. Awututu amama osima baako. Enkomo ye course ibrem kakrama me. Ewiase ayewe. Enipa anka wo se wode wakoma nyina adro no. Wode ure senimu. Eye nipa wo hu no last time ansa na wo koda. Ene nipa wo se hu no first in the morning wo te wani a. Eye de wo down chain. Wo koda ono no the last person na wo hu na ansa na wada. Na wo te wani anopa nso a ono no na wo hu no. E de na efe se wo beda nyane na wo kunu down chain na we ka say sweetheart good morning. How was your night? Eno kra no ama ni day ni nyina ayefe minister. Wow. Good morning. How was your night? What done in chance now we say was no so me won die. Hey. Eno kra no ama wo day ni nyina aye kama. Wo kwatsena wadwuma mu a officer na wo tirimu se asem a mekunu ka kire me anopa idie. Ama metirimu aye odai. Na wo ye oba ana wo ye oba na wo kunu ye de wo pema wa. Nis da wo hu be me bia bi mu. Esa na se nnua bi ne ejejina wani so. Yes, wo hu be me bia bi. Osofo pani sofo Eastwood anaba o kan asem bi. Yeah. Wo se bema se wan krokro wo yere. Na asem na wo kan na na abesisi no. Na wa ma ni tirimu anya ne da. Eda wo bi be krokro no wa abonten. Eda no obekọ Edi midi asema make nyina ne say hu dia wodofo pe. That's right. Hu dia wodofo pe. Okay. Na ye manu na momo ya ama wo no. Na won so dia wo pe no. Na wa ya ama na momo wo bi abedo na. Dia ohu na anadwo bia ansa no wada. Ani dia ohu na no pe bia wo sori a. Medwase pi awotutu na wote ne nka no. Ayi. Awotutu asem na woka. Aha. Hey. Me pesa me temata ho. Asem na woka. Okay. Masa hu amete ne. Right. Otu wode nyane a. Aha. Hu de da won na ye nyina na da obi dan. Oh, ba unim, ye obi o wa on na won chen won. But o kwa akoda no. Ono no nipa o kra no ansana. E ho na ho. O se PK o be kan tokwa wo. O se odo. Oba. E ma nyina na ye kokoro mo pe. PK Mr. Okay. Enya me nyina na yakro mo pe. Ye bi on je se ye bo mo. Yakro bi se wo me se me na me kro. Abema wo de e ho na wa ji atumo. Sabe what the all jealous. Wo boa. Jo be bia ni wa aye ne fe. E ho na de wa ji atum but wo dan wani a or the amount. Yes. What bibi ni ho we ade di ohia no me de be ma wo
me dia na apese menye ma wo na say yo nipa obabu nipa bi wo ha bibia ni wa de wa ye bosom no hotel so sa nipa no ena me din opa krokro pa okay eni okrokro ndi ene sa kama but dia want to wa kan dia etichemu wom wo de bless me mami ko King George ho mami ka se bi twema se ma pike kan wo de me ba se wo ma ni bi ho ha wone ne be da kura romance this all bonus na oh bi wo ho sa even me girl be ni me din komo say I be me guy and he's too gentle like yeah na pesa me ne ko kakra so why I say sorry then he ends the quarrel I'm so you be asa no tie nti ye wo ma bi ho a oh yeah mo ya tena zongo pen no ye ni so ahye King George bram kakra na wo de hu obi o tie estate na ni es na bi so me na join ni maka assembly o si fete na yere ne fe say so King George so de se bebe kremo fete na yere ne fe asiye ne say ye no na me be kire we mo wo adwen a odi ko awale mu mentality bibia no eso bema ena wa hwe ya benya okay so what fete yere ne fe na se ba ken ye obi mu so ho mu wadwen papa oh enso ti bonko so bi ena wakonya no eno ho because me yere wo akola bia na o che na juma okay fa bema da wa mfa bema da obi be ware no kama ena o hwe de o ya akola na we ja no ni na wo ba ko e kira kra on bakro no enye school o methodist ha o kira na me de no ko no makoye ni ho adwuma in fact no kre ekani no kre ba ko ni fete yere ne fefo no ho okay nanso ye wo ma ni mema papa wo yeah obema bia pe oba o submissive plan ho asi na dwemu da ho bibi biara communication de na obi ka no yeah sankrofo no on tai no so na musuo nka wo bema ana wo oba se wo de boni be di saa nipa no erade entwe ma oni woni niye enti ya dwene mu ye hwese ye de bedo ye yire no ene ye nku no si etimi esa no kreni communication hu hia in times of our difficulties yeah communication hu hia our chichi ya na ese ere ye fani nipa hu ebu out the bible betu a onhu be sere na ayi pk kana yeah obi ho da ho kra nso unim se obi ede eno ho awre chichi dia duro dia duro ebi ho sa ebi da ho pa nso obi da ho unim mama yesi we tu hwa we tu obi yesi eno na no picture bi ede to so na wato blog da ho yes won enti asunje me say love enti asiye nim no life nim bibia nkwani mu nso no nkunimdie bia ni wa ebefi mu aba mate King George na otene nka no mami nye birthdays we ansana the great album abige obosa kasa wa ho mate o mama na kwan me last born di ye fro Uria Owusu Asante yes King George ne last born no Oko school was Shalom Educational Complex Pankrono Kumasi one for picture good Uria ene ye wa woda ai o papa King George o si ye ma awoda pa ene trim kwapa ene abusuane nyina se ye ma awoda pa our hope crew ni nyina so ye ma awoda pa Nyankopon ensha pa Gabriel nana dufo owo Osia menana onsusu ye King George enana yeah Mama Angel Modest School Adum Kumasi ne eyewa woda Nyankopon insha no fam free adumo enko adumo the great ochem ewa ha the great mami ntie wono bai IBJ the your analysis na mame e de pa nefe se oba o ya appreciate
wow the dika kan yen so hu oba no 1 year obi no obi atena 10 years on appreciate that handkerchief card be man cry na nin so do do man be na nin so oba bi so man handkerchief so na ni bitimi aso wow ti appreciative de eye ade a eboa papa na se ema no se bibikitu abi am ba yamon bia no se omo boma baso a ejinja mo ma won ye mo na kyerɛ ne to aso okay ti bre nyina na wo ye de na wo de bi so ka ho ɛna wo ba odwene ansa na wakasa think before you say something wow obaibu ha odwene pa ansa na wakasa o enya obusa na question wo yi ano den oba odwene ansa na wakasa bema be ne binya akaka krebi na okwa akoware unya saa oba ni bia oba oye prayerful oba oye neatness osiesie no ngogo ase ho ahwan saa be ma na bere mo ka say sex na nko akeke bi okwa oba no ni kunu neatness enkoso kurenti onne ne dance won tehwe kankan ne niema bi ekoso nti bema boxer so se buru niema bebre bere mo ka say just oba bia bo brazier bako be 2 months neatness anga so mo ya mo say enye sika timbo brazier 2 months niema bi so ka ho niema bi ka ho neatness pa ni nyina ka ho bi ne timi boa oba o understanding ubenya die mehwehwe fi oba o nti ase o wakoma pa oye hard working that's right oba o nim aduane noa oba o nim ne ho asiesie ubenya unya oba o kasa kyerɛ na no bubu se da wo titu a wo kyerɛ me asoba na meka ne sa no oba bi so ba ne de no ayese bosom de obeka bia no kyese won ka bimpo on se oba bi be ka asem se utie ya ono no ne dofo ne kasa ne obeka bia wase bibi ni ho nso bibi wo ho bibi ni ho de ade enti na afa wuntimi nyima no de wo ho bia ka bia ti beme bia pesa ne ma we nyina oba wo adwen kese oba wo adwen kese bema be ne benya sa ka wonya sie dan senka wa wie o adwen mu do ye wo ma bi wo ho a bema wadwen ye sharp wa wan hwe amaka se o dictate ama but na adwen mu do ni nyansa wo soro ke meme nyina nyansa oba ibi o oba o ye respectful obuade de obeke bia otiase obetimi de nentima ba ko atwen mo ba na wo ko a ono no beyi wafre be ma wo be ma no so we de obeti because wo nim se meyire me kasa kye na wotie nti se na misimi bibi na meyire kasa wa de ntina mintie sa oba we de obi obenya ni bia ye ka odo ne de keka nyina o ye tiasefo o ye prayerful o ye de be ka bia wotie no ne odo no ubuso odo ne de me de no ansem ikro domi na o keka sa ansem we ya but o ka se won kire odo na se a ontimi nkire odo ne ntiase odo no oba o sipi o kasa kire na o tiase okay the gate mami found ana enko we say part 2 no ba because Debbie ma piqué nkasa piqué Diana emeya womo system yi mu yi any memo and so no de oye bema ntino wo piqué a me ne wo kasa Diana wo hia free man ho so womo beye abi mi dase etie fu nyina so yekya mo raden kom se da bia no Sunday bia mo etie jumedi pa raden kam abi papa ade a mehwehwe didi kai ayo ba usro nyame ebi mpo ameme be ma na amebe fa no ebi ana mi nsro nyame o wow but wu nyame na usro no wu betimi asacha me ama me ma be hu nyame yie kura chen wow me first ade a oba me fa ade me hwehwe firi wo okay second year obi a wotema what nyame nkwa na wotema ma me obi a be hunu bia no ekwan afa so ne kasa chese hu se obi kwa hu yehia mo hu se yes account ama hu se ade we se me ne ka me a ke be ya me ya ndi saka awotutu a o se me ma ne ka me
second no ɛna mepɛ ɔbaa with the advert pa na wuye yo numbers no so ɛda so abusia oye sujani why yo emani bi wɔ hɔ a sɛ within 10 minutes 20 minutes onte voice ya baby a won o so timi fra obi say na o wei na so ye carry ya say nipa no na me pe bi o ma brabom and na last one say ye wo PK kasa